umwaka wa 2019 warangiraga, Perezida Museveni yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter mbere y'uko twinjira mu mwaka mushya wa 2020 avuga ko yakiriye intumwa ye Ambasaderi Adonia Ayebare uherutse mu Rwanda afite ubutumwa bugenewe Perezida Kagame ku mubano w'ibihugu byombi. Museveni yavuze ko Ayebare na Perezida Kagame ngo bagiranye ibiganiro byiza ndetse ko mu gihe cya vuba hagiye gufatwa imyanzuro ikiri iherezo ku bwumvikane buke bumaze igihe kinini mu mubano w'ibihugu byombi. Yavuze ko vuba aha impande zombi zigiye gufata imyanzuro ihamye mu guhosha umwuka mubi. Yavuze ko yizeza ko Uganda izakora ibyo isabwa mu gushyira mu buryo umubano mwiza w'ibihugu byombi. Yavuze ko yashimiye Perezida Kagame, abavandimwe b'Abanyarwanda ndetse n'abaturage ba Uganda. Ambasaderi Adonia Ayebare yakiriwe muri Village Urugwiro ku mugoroba wo ku Cyumweru tariki 29 Ukuboza 2019. Asanzwe ari intumwa ihoraho ya Uganda mu muryango w'abibumbye i New York. Ubutumwa bwanyujijwe ku rukuta rwa Twitter rw'ibiro by'umukuru w'igihugu bwavugaga ko ubutumwa Ambasaderi Ayebare yari afite butanga icyizere mu gukemura ibibazo bimaze igihe mu mubano w'ibihugu byombi. Mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na RBA ku wa kabiri tariki 31 Ukuboza 2019 yavuze ko iyo ntumwa yari i Kigali mu bikorwa bimaze igihe bigamije gushaka umuti w'ibibazo, ariko ko nyuma y'ibiganiro ikiba ari ingenzi ari ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yabyo. Mbere na mbere ubwo ariko hasinywaga amasezerano y'amahoro ya Rwanda, Abanyarwanda baketse ko ikibazo gikemutse, ko nta n'umwe uzongera guhohoterwa ari muri Uganda ndetse ko n'abafungiyeyo bagiye kurekurwa. Gusa siko byagenze kuko byakomeje nk'uko byari bisanzwe. Abafungwa bagafungwa, abakorerwa iyicarubozo rigakomeza, bakajya bajugunywa ku mipaka bagizwe intere. Ni nako Uganda kandi yakomeje umubano wayo n'imitwe igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda irimo RNC na FDLR, ndetse irinangira ubwo yasabaga kubahiriza amasezerano Museveni yasinye. Ibi nibyo byanatumye intumwa z'u Rwanda na Uganda zinanirwa kumvikana mu biganiro biheruka kubera i Kampala. Mu gihe Museveni yandikaga ko umuti ugiye kuboneka, ku rundi ruhande ikinyamakuru Red Pepper cyari kimaze gutangaza inkuru ivuga ko Abanyarwanda 200 bagamije ibikorwa by'iterabwoba binjiye muri Uganda mu mugambi wo guhungabanya iki gihugu mu bihe by'iminsi mikuru. Muri iyo nkuru havugwagamo ko bamwe muri abo bakora ibikorwa by'iterabwoba batawe muri yombi n'urwego rushinzwe umutekano imbere mu gihugu muri Uganda arirwo ISO. Red Pepper isanzwe itera inkunga n'umuvandimwe bivugwa ko Red Pepper isanzwe iterwa inkunga n'umuvandimwe wa Museveni, Salim Saleh. Ni kimwe mu binyamakuru byakunze gusiga u Rwanda icyasha ndetse no guha rugari Abanyarwanda ubutegetsi bwarwo. Umwe mu bo cyanditse ko ari Abanyarwanda bagamije ibikorwa by'iterabwoba kuri Uganda ni uwitwa Abdul Razak Subanon, Umunyarwanda uba muri Uganda aho acuruza ibyuma by'imodoka kuri Dubai. We n'undi Munyarwanda witwa Edward Nsenga ucuruza telefoni bafashwe na ISO mu mukwabu watwawemo abagera kuri 200. Ikigaragaza umugambi wa Uganda udahinduka nuko aba Banyarwanda bakuwe mu bandi na mbere y'uko bagezwa imbere y'ubutabera ngo biregure. Ubu bivugwa ko bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko na ISO mu nzu zayo zibanga ahitwa Kengera, bashinjwa kuba intasi ziturutse mu gihugu cy'igituranyi. Perezida Kagame mu kiganiro yagiranye na RBA yavuze ko bitumvikana uburyo Abanyarwanda bafatirwa muri Uganda bitwa intasi, kuko bamwe muri bo batanafite ubwo bushobozi, ahubwo baba bashaka imibereho kimwe n'abandi. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rutigeze rukora nk'umuturanyi warwo ngo rutangire ruhiga abaturage ba Uganda. Ibimenyetso kandi byagiye bijya hanze nyuma y'ibyo. Abayobozi ba Uganda bakunze kuvuga ko umubano w'u Rwanda na Uganda bigaragaza ko abantu bakwiye kwishima mu rugero, ntibizere ko ikibazo cyakemutse ahubwo bagategereza bibaye. Ibimenyetso byagiye bijya hanze nyuma y'ibyo abayobozi ba Uganda bakunze kuvuga ku mubano w'u Rwanda na Uganda bigaragaza ko abantu bashobora kuba bakwiye kwishima mu rugero, ntibizere ko ikibazo cyakemutse ahubwo bagategereza bibaye. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio.